Kalo falai atu hane he dulu da wala tala tutupu ke lata ia mai afefinei ko e aho ua ia uni ua fe ua fulma ano. Whakamua ko mana ki e whakatuwhano ke tuku atu e pepatupe ke he whano e ke pule ke aho lotu he whahita puka hau. Mai longa e PCN News ko e whakaholoanga nei ko hiki mai he aho lotu a pongi ke he aho lotu he whahita puka hau. Ko e pepa whasiwhasianga tupi whakamua nei, he lilifu palemia ko Dalton Tangilangi ke he hana tuanga ko e kipule he tupe. Mai longa fuke he hana tumanatu ne talhau fuke ia ke PCN News ko e tuim whakausa nei he hana ngahua. Se hanei I wholo he tau walatala ia. Mai he tau walatala tu tupu he PCN News e whahita puka maale, la he tau manatu whakakisa he tau tangata he motu ke mahala nei, hako tau uka he tau koloa. Amana ki atu e motu ke longoa nei tau whasiwhasianga tupe he whakatuwhano, ke iloa ko e whaitupe malikisi hake na kai he tau mena maua, he tau tangata he motu, ke langmatai he tau tutungi he tau koloa, mo e pinisini kua tau uka. Pehe mai ta tangata he whahinga hua pisinisi ke tau fua funua he whahita puka male, ko e whakatai ke tulungu fulu basene he malikisi hake he tupe nei whakamale ke hana pisinisi, hako e tau uka he tau koloa ke tau mga hala nei. Tunga whamahani ko e whasiwhasianga tupe he whakatuwhano ke whakangahua ka mata mai he aho taha he mahina a iulai ke whakaosi mai he aho tulungu fulu he mahina a iuni he tau hake ke he tau tau takitaha. Ka mahina kwa maale ni ne omunua I e tau lilifu ke pule mai amana ki alau turu ke he whono he maa me aho pungi. Ki sia ke he pepa whakaholoanga whono longa I te huhu, mai whauru he tau kupupulenga mai he tau I ke pule fōu, ke lata ia mai palemia mai tau I ki pule. Ki sia ke pepa whakaholo whono mai he ofisa he whono ke pule, koe molea he ngofulu he te huhu mai he tau I ke pule, mai ua he kupupulenga ke whakatutala ki ai he tau lilifu. Koe whaulu he tau huhu hanga o ia ke tau whahilang matai he whakatuwhano, ke tau pisinisi, ha koe tau uka he tau tukuhau, mai tau tutongi he tau wakatonga, ne ta mai he tau pinisini, mai tau koloa ke lata mai motu. Hai e fōki whaulu he tau huhu ke tau seanga he tau waisipitiki, ne tātu ki hui hui, mai taha he kupupulenga hanga o ia ke tā whakaholoanga, ke lata mai tau malolo sino he tau tangata, mai tau tupe whawhasi ke langa matai he tau ngahua, he whahinga hua malolo sino. Tō kamata e whanau ke pule matahala hiva a pungi mo tō whakapulo ai ke he leo tāonga Niue si pia whoki mo e TV Niue. Kua mana ke Niue ke whai whakataanga ke whakafua e tau koloa po ke tau fua he whanua mai tahi ke tau motu koe Europa. Kua whakatutala I tau whahinga hua he whakatuwhono me whauru mai he tau whahinga hua pisinisi ke he whanoanga he aho lutu e whahita puka mali. Ke whamapopo e tau mata whakatuwhono tau whakaweanga me whaulu tau tuhi whoki whakaniwe ke lata ia menga hua nei. Tutala PCN News me whata ko ia ko Atron Tātui ko ia ne takitaki e matanga hua nei mai he whahinga hua Trade and Development he Ministry of Finance. Tala hau mai e ia e tau whahi pisinisi po ke tau koloa ne mahuinga ke whakafua atu ke he tau mutu na I Europa. Ko e whakaweanga ni ingoa ko Interim Economic Partnership Agreement po ke AIPA ko tausi ai he European Union ke lata mai tau mutu Pasifika ke whai whakataanga ke whakafua tau koloa ke tau mutu he European Union. Pe mea lo tōru ko tau wala whakikuhiko nei ha Niue ke whamuri e whakaweanga AIPA. Ko tau matapatu whahinga hua ne kua whakamatapatu e matahua nei ki ai ko e whai kastamu, whai pui moko, here me whahi Matori Officer Economic Planning and Trade, mo Officer Crown Law Office e Whatuwhanu. Ko e hako mena ko e mawehanga nei, whakamatapatu ni ki he uta he tau koloa tālanga, Trading Goods. Nā kai lauia e whauru mawehanga whoki tunga e Trading Services and Investment. Ko tō matapatu manatu mahuinga ni ke mailoanga laulahi tau tangata e amana ki anga he whakatuwhana Niue ke whalatahatu ki he maweheanga ia ko e Interim Economic Partnership Agreement mo e matakau ko e European Union e tau aho kuku e mua si kua whitāni e tō whahinga hoa ke he whakatuwhana Niue
ngā hua o loa mo e langmataianga mai he tikau Forum Sick I Fisi ke mau popo a dola tau matanga hua ke mamnaki atu ke he matapatu ngā hua lahia ke whakataha atu ke maweanga ia. Ko e toko whae mutu Pasifika, ne ko whitae whakamuori ke whakaweanga nei. Ko te wana matai ke Niue ke matanga hua nei, ko mua mai he Spirit Project, he Pacific Islands Forum Secretary. Ko tō ngā hua ne toi mai mua, ko e whakamaumau mo e hata tōro tohi ke whaelo atu ki he European Union, ko mau popo e whakatuwhana Niue ke whakataha ke he maweanga nei. Amamna ki whoki e whai ngā hua ke ngā hua o loa mo e tau pisinisi, he motu, ke langmatai alau tōru ke whakaonga e maweanga nei, ke whakafua alau tōru tau koloa ke he makesi nei Europe. Ne whakahoko e aho takawhanga ika ke he maanga ko mutalau, ke maa mea hui neofi, tunga ni ne whamahani ke tau osi ne tau se he maanga I tau whakaholanga ne, ke aho ne whakamana tue e aho whanau he paduiki ko siale ke tūlua ki, pese ni he toe oha, ha wile matangi, pai loka fō ke tahi uluwehi, kai tūmau e maanga ke he tau whakaholoanga he aho, mo e tokolonga tau tangata takawhanga ika he motu, kua kau whalataha tue ke he aho na he maanga ko mutalau. Ko e aho o tahi po ke aho Marine Day, ko whewua ni tausa whamua he maanga ko mutalau urulau tā. Tūtala BCN News mo e hukui he whono taitake maanga ko Miss Helena Tongakilo, pe mai a ia ko e longa tau ko a whakahoko whaolanga nei, kai tu mau e mahuinga e maanga ke auroa e tu mamatua, tu whuata me tau whanau. Mo e wina atu whoki ke he motu, ke e kauwhakataha ke tau whewua o tahi. Tō tahi furufuruanga lai tau ngahua he tau mamatua me tau whanau ke lata ia mo e aho nei. Ono tau tōru ke he halau tōru tau fua ne whakafua he aho nei ke he ailong hake mai e kau ni neo mai I tahi ke whakakisi halau tōru tau ika. Ko whaite ia kou ko whitai fua ka aila katoa toa mai ia. Si amanaki ke furufuruanga lai tau ngahua ia ka pehe o hake mai alau tōru ke whakakise halau tōru tau oa. Tō tahi furufuruanga ke tau ngahua ia. Tūtala I whuke BCN News ke Miss Gemma Paka, ko ia ko e tātikita ke tau whanau whuata mtalau, hangau ia ke tau ngahua he tau whanau whuata ke tau aho pēnei, me tau mena ke whakaoho he tau whanau ke tūmau ke tau ngahua o tahi. Ke sia he aho nei whaikehe, whatatai ke tau ka mole, tō longa tō tangata aho nei, nā kai ni ka tō tangata e maanga, tō tangata me he whalu maanga whukinio mai supports mo e langmatai e aho nei hamado. Ki sia BCN News ko longa I tau waka, neo atu he tau halatahi I na mukulu mo lofi, whilewea BCN mo e toko e tangata whusika I na mukulu, ko e tahe waha kula, ko e whakatatai ke hongfu mau e kilo, mo e tau ika kula halaua ni kua mua mai tahi. Kua whiawhia lahi whuke maanga ha kua mauru mo e au whewhare ni kua whakatupe ai he tau komisina hani Sulani ma Australia. Pe mai e hukui he whono taitake maanga ko Miss Helena Tongakilo. Ko e mitaki lahi ha kua mauru I whakalo lahi he whare tolu he maanga I uruwehi ke lata me tau whikau maanga tungi au Marine Day. Ko e whakalo lahi he whare ni e whakatupe ai he tau matai mai he tau whutuwhono ni Sulani ma Australia. Ko whakahoko e au sipote he aonga he tau whanau wiki, ke hea whlaile he whahe tau pukamole, ke whanua aonga nā I paliasi, mai he tau fōleni, ke he tau pui tuwhi, mo tau tāsika, tau hekisakeka, kua mahuinga lahi he tau whio sipote nei, he tau osi, ke lata ia mo tau atumu I ha Niue. Ko aho ni hanei ke tolu mei tau mamatua me tuku pising he mutu, ke mamata atu ki he tau makaka me tau mroro he hata tūra tau whanau giki. Longa tau wheua, kai ki kile la mo e hau e aho, ke whia o loa tau whanau ke halo tūra tau wheua. Ka mata mai he tau fureni, ko e kautu e mtakau hamalau, tū ua a paeko, tū tolu a hahawe, mo e tū wha a tufu. Ke tau ola katoa toa, ko e kautu e mtakau ha hahawe, tū ua a malau, tūra paeko, mo e tū wha a tufu.
Koe taha nia whia ua mahuinga he motu, ne me mata tu mau tu tangata ki ai, koe tā sika he tau whānau tāne, mai olofa niu he tau whānau whiwhini. Kua koutu ai e whaata tosi mai i ha kupu, ko tāsin tā tui ke he tā sika. Ko i e tam whiwhini ne koutu ke olofa niu, ko Grace Wanga mai i alofi. Apna ki atu ki he aho sipote, he angotokolunga, he tau mahina i mua. Pena hatu tūlu tō wala tala tu tupu ke lata ia mo i a whiwhinei no na whaame munuine pō, wala sana sene hola nei ko mawehe atu, munuine pō.